of Jesus. Egameni likaYesu. Come out. Phuma. Get out. Phuma. Uzothola uzofumana promotion. Usebenza naye. Ungubani wena? Usebenza naye ofisini. Umyele emntwini. Uzene picture yakhe. Uhambe ne picture yakhe emntwini. Ukuthi kwenzeke. Ukuthi angafumani promotion. Nisebenza. Nisebenza kamasipala. Bring her. Usebenza phi naye? Kamasipala. Nisebenza la. Nisebenza kumuphi umasipala? Which municipality? Bazokufumana. Bazokubhaqa. Ungumhlobo wakhe. Are you the friend? Uyichomi yakhe emsebenzini. Nijakunye emsebenzini. Okay. Umiyele emntwini. Ukuthi kwenzeke. Ungubani? Who are you? Uthungba. Ni group ngifuna igama lakho wena uhamba phambili. Uzokwaziwa vele. Uthi ni group nibangaphe groupini. Baninzi. Bangapha abantu abamiyele emuntwini nguwe wedwa. Nguwe nomphathi wakhe. Niye kweliphi iqhwele? Niye kweliphi iqhwele? Ngeliphi eliqhwele nihambayo mani? Umswati. Umswati. Ewe. Nibhatala imali? Sibhatala 2,000. Just kumkhupha emsebenzini. Ewe. Sifuna ukudubula izinto zakhe agqoqwe. Ezinto enisithethe kumswati azibuyele kini. Shout back to the sender. Back to the sender. Azibuyele kini. Must go back to you. Siyahamba. Uyatsha nalomswati. Uyasha nomswati. Siyaphuma. Siyayeka le picture yakhe. Siyayeka. Uzoyifumana le post. Uzoyifumana ipost. Pick her up. Phakamseni. Come here. What's her name? Bani igama lakho? Phakam. Usebenza? Umuphi masipala? Usebenza Kells River kamasipala. You have friends odla nabo? Ubani? Bonke abantu endiphela nabo zitshomi zami. Bonke abantu ophangela nabo itshomi zakho? Uyayibona ukuthi sometimes to be nice it's dangerous. Wonke lo muntu itshomi yakho wena, itshomi yakho. Wonke umuntu kunika ukudla uyadla wena. Angazi ukuthi ngithini. I don't know what to say. Angithi matshomi wakho bonke All of them. bakuyele emntwini ke. Ba evil mfundisi. Angcolile. Kune post. Mfundisi. Eyani le post? Yes, in a position. You applied. Mfundisi. Uyayifuna boye ku interview. Mfundisi. Uye nini? 2 weeks back. 2 weeks back. Mfundisi.